KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Kedamtang matijong ni Python kep arni ada porpai kep alom pen karbiang long police atum kinep dun long drugs heroin ganja la pen tablet angton pen meke thora sai dengpon. Meke thorpon arakia hormu kadokave Guti inko era troxy suse ahormu karbiang long raikom sai kia hin pen me thorpon tanglo. Karbiang long police atum chepatir pi ponsi kedamtang matijong ni Python kep arni kenepon long arakia hormu meke thora sai dengpon. Bangso hut heroin kelong pon laki aphai lin krehini ra tokbor isira pharo phora phokep ganja lin pharo isira trokner kepra sir kepra tokbor isira thom kepra pho morphine lin ni ra gram pharo ner kep tablet abang musuri hinira troxy kepra ner kep la kadoka vipen kuti inko ra troxy ra lak phokebra phora suri kre trokra pharo pho atang an hithelong longji pusi ningje pon অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং জিলাত 2023 চনত দুবাৰ ড্ৰাগ আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যনছ কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পায় ইতিমধ্যে আজি আমি প্ৰায় 64টা কেছৰ সৰ্বমুঠ প্ৰায় 27 কোটি 55 লাখ 16500 টকা মূল্যৰ আমি ড্ৰাগ আজি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ 12 কিলো 550 গ্ৰাম আছে হেৰইন 189.35 কেজি আছে গাঞ্জা মৰফিন আছে 2 কেজি 800 গ্ৰাম আৰু টেবলেট আছে 2098 টা সো সৰ্বমুঠ ভ্যালু আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু সিআইডিয়ে যেটো আমাৰ মূল্যায়ন কৰে 27 কোটি 55 লাখ 16500 টকা আৰু এই গোটেই বছৰত এতিয়ালৈকে আমি এই আজিটো আমি হিচাপ ধৰিলে প্ৰায় 237 টা কেছৰ সৰ্বমুঠ 169 কোটি 68 লাখ 54442 rupees এইটো ভ্যালুৰ আমি ড্ৰাগ আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যনছ আজি আমি কৰিম এই বছৰত আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি অনাগত সময়ত যিমান আমাৰ ডিটেকশ্যনছ হৈছে এইবিলাক আমি আকৌ তেনেকৈ প্ৰত্যেক 3 মাহে আমি কৰি যাম আৰু আমি সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাক এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাক এই গোটেই ড্ৰাগছ ডিটেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰাকশ্যনলৈকে প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে সকলো ৰাইজে মিডিয়াই সকলোৱে আমাক যাতে সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় ধন্যবাদ Bangso rakia hormu meke kai along dipu police atum seta chetong dun renti. Harsing Ronghang report KATV News. Dwarbaguri MEC constituency angkang Daithor Hanboka Harlongbi Velongbi College along examination hall car bike parking latrine bathroom ahem kimrang pon bomlo. Lesson si Richard Tokbi KAC education EMR pu denglo pupen toklang ahin kapaprang dunjia phanpura RD piponlo. Lesson Teng Pen LP School Pendanglok ME School High School Pendanglok Mason Higher Secondary School Kimrang Ponlo. Lesson Thought Si Harlongbi Belongbi College along Sitami Principal Lecturer Staff Pen Tenglok Nonamat Ki Mason Ang Thekti Thekponlonglo. Lesson Pen RD Piponsi Kedam Tanga Porahut Harlongbi Belongbi College along Examination Hall Kave Pendanglok Gari Ke Pasanga Thai Kave Barpi Barso Ke Doadim Kave Pen Penang An Katorat Nangdolo. Lesoki sung pen kipajok dia phanpura tong sekot pen examination hall car bike parking barpi barso hem kikim kerang pipon. Lesson thought si college gate sutami kimpon po pusi EM Richard Tokbi pen lamchak chipipon. Methang college mesenangji pura Harlongbi Velongbi college principal Yunali Ronghang piahin pen sutami kasimar proyasai dengpon. Bangso college aphan RD nang pipena joksi Pinila Puson examination hall, car bike parking, latrine bathroom nangki kim piponapot, principal pen EM Richard Tokbia Phanta Kachoro Pajerpon. News report KATV News. Borjan constituency ke parlo HDP Mumchom Teron Arong Kangbura Teron Amekar Rakesh Rong Piachor non anta hem chelele detsi asomar bang photum mang huprong sedolo lesina hokle do sitami hem kache bang japhan ahem sorpen kachuningri leson si kedam tang matijong ni phai proxy arni Rakesh Rong Piachor sangpi chumki teron pi bokajan atia hem chedamji pura apina na phan chethanlo la pentangka sitami ahem sora longpen pharohini hangponsi pidunlo
bonta matijong ni phai troxy arni hempen dam joya phi ajo por apina na bang atipia long birta che enlo bonta bang so hut abang ke bang ve pusi thandun lo atia hem ave pu aberta ke long pen rakesh rong pia bang achor chumki teron pia phan phun kollo bonta bang so hut ni tia hem si dopu ke than parlin parlo eramat nonpu anta sangpi chumki teron pia bang ahem chelele detlo bang so phi rakesh rong pi abang achor chumki teron pia phan kedam tang matijong ni phai ser kep arni chingki long chot pen piniarni anta thangnat aberta kavedet ajok asomara tuma bangke manghu prongsi asar pia phan ka chingtung hangjolo yat he thana than dang ki nang ni rok nang ki ki hala rok ajira pon de ko yat ni luti man ya hong ma po yat lo ma paru si po ta lu dun de nang ni rok nang ki ki thu ni da bo yan nam ni de ho pinap dam mo ni nang pali rok la ko yat he po ta lu dun lo paru si lasi chumki teron pina hokle dosetame osomara phan matha pen hem kache bangvek jia phansi chuning ripon lo athe hem kang hong prong osomar pen danglok hem isia tumta chothek the jun thek the si kaikya mat mekri meklang pen si dolo lasi na hokle doseta hem kache bangvek jia phansi chumki teron pi achor rakesh rong pi pen ka chuning ri padopon Lo tengo que lo es para que te chuni de lo ni de suma ama ukro satari fenam ni no pudo komora ve ni la ne lo ni ne ta de recepo News report KATV News Pinia Berta Lapuan si Kangton Iglo Domi Thak me Kardom